Radical candor se zasniva na dve dimenzije koje dobro poznajemo, briga o odnosu i jasno postavljanje granica i očekivanja. Kada spojimo brigu i direktnost, dobijamo 4 stila komunikacije. Kada smo direktni, ali ne pokazujemo brigu, nalazimo se u delu agresije. Prenosimo informacije, ali bez empatije i pitanje je kako će ih druga osoba čuti i shvatiti. Ovo ne doprinosi rastu odnosa, jer ne stvara siguran prostor i povezanost. Razvorna empatija je kvadrat u kom brinemo, ali ništa ne kažemo. Ovakvo ponašanje je potpuno neproduktivno jer ne prenosi drugoj osobi nikakvu informaciju o tome šta mislimo i kako se osjećamo. Također je pogubno i za odnos jer je samo ruminacija bez ikakve akcije. Manipulativna neiskrenost je kvadrat u kom nema ni brige ni iskrenosti. Zadržavamo se na praznim pričama i laskanjima što ne stvara povezanost i udaljava nas i od druge osobe i od sebe. Većina konflikata u poslu i privatnom životu ne nastaje zbog previše iskrenosti, već zbog pogrešne kombinacije. Radical candor je prava mera. Kroz ovakvu komunikaciju jasno stavljamo do znanja svoje mišljenje, ali iz pozicije brige i empatije.